U tom gradu ta je cura brend, čuh nekoć. Sagovornik je htio reći da je djevojka tamo pojam ljepote, ali je skraćeno upotrijebio izraz koji ne priliči jer cura ne može biti brend, nije robna marka. U opštoj najezdi neka tuđica uđe u modu, upotrebljavaju je u svakoj prilici, iđe ne treba i potiskuje svima jasne sinonime. Strana riječ postaje svojevrsni džoker, univerzalna zamjena za više riječi sličnog ili potpuno istog značenja. Pa ovako nekako praktično dođe. Pa taman tako praktično dolazi to. Nedavno u modi je bio i još jeste anglicizam trend, što je također opšte korišćen strani izraz za mnogo toga što se može bolje reći. Trend se brzo odomaćio u našem jeziku zamijenivši riječi tendencija, sklonost, težnja. A onda su masovno počeli govoriti i pisati. Trend rasta cijena ili porasta vodostaja. Trend ka modernizmu, trend ka promjenama, uvijek dakle trend. To pokazuje gdje se društvo u ovom trenutku nalazi. Postoji i izraz biti u trendu, sa značenjem biti moderan, pratiti zbivanja, tehnička dostignuća. Došlo do tehničke greške. U skladu sa tim može se reći da je danas u trendu brand. U engleskom brand ima različita značenja. Najčešće trgovinska marka, fabrički zaštitni znak ili samo kao obilježje marka određenog proizvoda. Tako je ta riječ ušla u naš jezik kao marketinški termin sa značenjem međunarodna robna marka ili proizvod ovjeren i priznat na svjetskom tržištu. U tom značenju se može prihvatiti jer nemamo svoje riječi da pokriju takav marketinški pojam. Termin je ušao i u druge, čak velike evropske jezike, postao internacionalan izraz pa ga ne treba progoniti i tražiti mu domaće zamjene. Međutim, počeo se upotrebljavati umjesto naših ustaljenih i sasvim dobrih riječi i izraza kao što su naočit momak ili djevojka, pismo, slika, slikar, roman, pisac, film, režiser, muzička grupa, pjevač, titula, vrsta umjetnosti, čudo. Pa tek onda se to prikači uz ono što priliči, uz proizvod, vrstu, tip, marku, zaštitni znak ili uz proizvođača, firmu, preduzeće. Neka im bude stid i sram, neka se oni stide. Kao da neko skriva svoje neznanje o temi ili ličnosti, lijepeći im simbol brand. I u ukrštenicama sve je samo brand. Traži se, na primjer, kako glasi brand automobila iz Južne Koreje ili brand njemačkih automobila, terenaca, revolvera, vodke, satova, kao da je kužno izgovoriti drugi izraz jer nisi in ili ti u trendu, odnosno modern. Jedan od najprepoznatljivijih brendova jeste Komplet Lepinj. Najbolje Zvečevo brend. Smokvarstvo može postati svojevrsni brend. Svako od vas je brend. Svaka ličnost jeste brend. Čak ova sala fantastična u kojoj se nalazimo jeste svojevrstan brend. Trenutno mi je promaja u glavi, radim po 12 sati. Ja sam brend. Zavladala brendomanija. Brend su u raznoraznim napisima postali ćirilica, Crna Gora, Srbija ili Francuska, univerzitet, glavni grad, Ivo Andrić, Miloš Crnjanski, Emir Kusturica, Danilo Kiš, Milorad Pavić, Njegoš, vizantijska umjetnost, pa čak i kruna, što će reći monarhija ili kralj. Kao što je i Njegoš rekao, pokazalo se to i u ovom slučaju. Ako je brend marketinški pojam međunarodne robne marke ili proizvoda ovjerenog i priznatog na svjetskom tržištu, onda nekako možemo shvatiti da su Andrić, Crnjanski, Kusturica, Kiš ili Pavić svojim djelima prešli granice zemlje i stekli svjetsku slavu. Da su nekakav brend u prenesenom smislu, pisao je Milan Šipka. Ali kako to ćirilica može biti naš brend, pitao se profesor, jer pismo se ne može marketinški valorizovati, ne izvozi se na svjetsko tržište. Nije također jasno što bi brend trebalo da znači u naslovima brend Srbija, Francuska kao brend ili Beogradski univerzitet je srpski brend. Zar to nije povezano isključivo i jedino za potrošačko društvo i za proizvode i to uglavnom najbolje? Tvrdnja u jednom naslovu iz Politike kako je metalac iz Gornjeg Milanovca treći srpski brend pokazuje da je i brend, kao i ranije trend, postao džoker koji se upotrebljava umjesto drugih naših riječi i izraza. Kompanija je inače bila dobitnik treće nagrade Ministarstva trgovine, turizma i usluga za najbolji korporativni brend.
Stvarno nevjerovatno. Sad evo imamo i korporativni brend. Čudio se poznati lingvista, analizirajući da je treća nagrada dodijeljena preduzeću zbog obima izvoza na svjetsko tržište, pa u tom smislu trebalo je sročiti naslov. Ali čemu razmišljanje, kaže on, i trud oko toga kada se izrazom brend može sve iskazati, dodajemo zamazati, pa bilo to čitaocima jasno ili ne. Ali ono što je najvažnije, želimo da se ova stvar brendira, da ne ode iz ovog kraja. Volimo strane riječi jer visoko naučno zvuče, mada ne znamo njihovo značenje često, ni odakle potiču, ne vodimo računa šta kod nas znače, kaže se u tekstu. U anketi koju je sproveo NIN, pitanje je bilo da li je Josip Broz Tito naš brend. Tragikomično i neočekivano, trećina ispitanika smatrala je da nijesu sigurni da li čovjek i to pokojnik može uopšte biti brend. Nedovoljno određen čak i kao marketinški termin, brend je u opšte upotrebnom leksiku žilava korovska biljka koja se širi i proždire sve oko sebe, kaže se u osvrtu. Primjera urnebesnog korištenja tuđice ima svuda. Ja mislim da su teroristi brend i da i mi treba neke da nabavimo. U Slobodnoj Dalmaciji jedan stručnjak za marketing i promociju kaže kako splitski sport kao brend treba materijalizovati pojedinim natjecanjima. A kako bi se sport materijalizovao osim natjecanjima? Isti novinar ide dalje, pojačava i kaže: Dioklecijanova palata je jaki brend, samo je pitanje da li oplođena. Eto tako je rekao. Kako se plodi palata nije objasnio. Stvarno je neobjašnjivo. Nešto ranije u tom listu ističe se: stručnjaci za city branding s oduševljenjem ističu kako je u Rijeci kvalitet života osjetno bolji nego u drugim gradovima. Da neće taj kvalitet života prodavati ili zadirkivati Japance, pa nejasno kakve to veze ima s marketingom i brendovanjem i zašto se time bave stručnjaci za city branding umjesto analitičara kvaliteta života u gradovima. Nije svako vrednovanje i ocjenjivanje brendovanje. Ako tako nastavi, možemo očekivati da i nastavnici u našim školama umjesto da ocjenjuju počnu brendovati učenike, pa bi tako najbolji učenik škole bio proglašen školskim brendom, a najbolja škola recimo korporativnim brendom u prosvjeti. Mislim da bi naše ljude trebalo brendirati. Pogledali smo kratko i naše medije. Evo nekih izvoda. Fantazija. Mnogi napisi govore o vinu kao o brendu u Crnoj Gori, iako je vino tečnost, piće. Pravimo ga mi, ali i cijeli svijet. Brend može biti neka vrsta vina, zaštićenog imena, kao vranac, prodaje se na više kontinenata. Vino samo po sebi nije naš, niti bilo čiji brend. To bi bila neka marka pića koju mi pravimo, a od proizvoda, evo razmišljamo, imali takvog: sok od šipuraka, drenjina, divljeg nara, moglo bi biti medovina, ali pazite, i sok od šipuraka morao bi nositi neko ime i to ime bi bilo brend. Vino vidi kako je. Pijemo od jutros. Ne može se reći za naš proizvod da je brend u Crnoj Gori. Kad pređe granicu, tamo ga kupuju, zavole, onda je to brend i to crnogorski, a ne u Crnoj Gori. Ovo je najradosnija vijest za Bihorce. Prije neki dan vijesti su pisale kako brend Zoran ima ukupno 9 frizerskih salona, od čega 8 u Podgorici, 1 na Svetom Stefanu. To što je osvajao međunarodne nagrade, svaka čast, ali sve dok ne proširi radnje, franšizu u druge zemlje, pa tamo postane pojam za svoj posao, do tada nije brend. McDonald's je brend, a Zoranu svaka čast. Sigurno da postoji još nešto. Evo još jače. Ministarstvo ekonomije u septembru 1917. ove godine održalo čak 4. konferenciju o nacionalnom brendiranju i njen predstavnik rekao je: očekujemo da čujemo predloge šta iz oblasti kulture, turizma, sporta, proizvodnog i uslužnog sektora i slično kvalitetom i jedinstvenošću može nositi epitet nacionalnog brenda. Prema toj izjavi skoro pa da zvuči da se međunarodno priznanje ne postiže na tržištu ili kad nam stranci odaju počast, nego kad mi to riješimo, kad vlada odluči. Nacionalno brendiranje ovdje zvuči neukima kao neka stručna radnja vladinih eksperata. Nema konferencije koja je obezbijedila svjetsko ime Coca-Coli, Mercedesu, Toyoti, Samsungu, Vodafonu,
cijenjeni na široko, postali su uslovima poslovanja i u domovini je za to vlada moćna. Zato bi jasnije bilo da je pomenuta konferencija ne za brendiranje, nego za investiranje, za pomoć uspješnima da postanu još uspješniji. Evo predlažem da se dodijele sredstva Zoranu da otvori salon u Rimu. Da isprobam i tu kulturu. Profesor Šipka je zaključio, smatramo s pravom, anglicizam brand treba precizno definisati kao marketinški termin i s tom definicijom ga unijeti u marketinški terminološki riječnik, pa i u riječnike stranih riječi i riječnike savremenog književnog i standardnog jezika. U isto vrijeme, intervencijama lingvista i lektora, urednika listova i svih drugih koji mogu da utiču na kulturu javnog govora u časopisima i novinskim kolumnama, treba stati na put širenju džokerske upotrebe te riječi i tako zaustaviti nepoželjnu i po jezičku kulturu štetnu brendomaniju u našoj savremenoj govornoj praksi.